Hoxe imos falar do romanticismo alemán e da súa principal figura, Friedrich. Hola, bons días. Hola. Como estades? Veño a facervos unha proposta, a ver que vos parece. Sí, claro, por suposto, conta. Bueno, pois, como sabedes, estamos preparando un festival de Nadal. Entón, xa que vos sodes o grupo de artes, pois penso que o mellor sería que fixerades vos a presentación, no? Do vídeo, dos festivais. Pídome ser a presentadora. A ver, calma. Podíades pensar nunha canción para que sexa a que inaugura o vídeo. Os parece ben? Bueno, e que canción escollemos? Hai unha canción que é o himno de Nadal que todo o mundo coñece. Non me digas que estás pensando o mesmo que eu. I don't want a lot for Christmas. Ai, miña nai. There is just one thing I need. O que faltaba. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. All you could ever know. Eva, perdón, unha preguntiña. All I want for Christmas is you. Pero esperad, que o festival ainda non empezou. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking right upon the fireplace. Santa Claus will make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. You, baby. Oh, I won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. I just wanna keep on waiting underneath the mistletoe. I will make a list and send it to the North Pole for Saint Nick. I won't even stay awake to Non? Que son, podemos dicir, o que se denominan neoneses. Palabras non creadas. survive every day. Atención, atención, comeza o Festival de Nadal. Alguén dixo nada.